Ngipiliang skumbai pi borok syakani ka channel ko jongi bat hakani ka video ka bamtasingi nginpe yakani ka post ka barang sulai thama hapo Meghalaya. Syabangin senangi ka video ngashko abon pentep ba ngidonru ya ka gaming channel ko jongi bat lada pi smutanat ban pe yaki gaming videos lani ki video jongki games kum ka PUBG lani kiwe ru Sngubha subscribe ikani ka gaming channel ko jongi krang bangin yo mensiam bangin upload susu sekiwe part ki gaming videos kubleh bon ka Department of Post ka pelai ikani ka kam thamai haka Meghalaya Postal Division ka kerteng jongni ka post kadai direct postal agent ka last date lani ka tarik bakhado baphila ban submit yaki applications ki jongphi kadai hau ar pholai tarik banai Julai 2024 ka age limit lani ka kerta ka baredo kadai khat prasnam pat ka bahado kadai samposnam yakani ka post kinshu seu tulop hakor kom jongka commission basis by yakini ki direct agents kinyo commission katkomba penbiang ka Department of Post ka educational qualification lani ka jingdan kam haka jingpule kalongkom ni pihak ban pendap ya ka kelas 10 lani ka matric ka jongpi nak kano ka exam board ka bapau ya kitu ki bakwa ban apply ya kani ka post pihak ban submit lani pihak ban pha ya ka biodata ka jongpi badru kiwe ki testimonials phila ban pha ya kini ki aka lingba ka post lani ka email phila ru ban le submit hi syakani ka address Department of Post India Office of the Senior Superintendent of Post Office Meghalaya Division Shillong Nyau Khandai Lai Not Way bat yaki bakwa ban pha lingba ka email kani kade ka email address sspost_mac@rediffmail.com ka official notification ka bala pelai hi dagani ka Department of Post al hapo description jogani ka video te phila ban download ya ka PDF bat phila ban pule lada phika ban tips shushu spang wiki details